ljubi i živi. Da budeš uvijek iskren. Mislim da je to jako važno. Jer onda imaš povjerenje u nekog i neko ima u tebe povjerenje. Poštenje i zrelost u tome. Kako to postići? Pa godinama. Znači, rastom, odnosno starenjem, ajmo reći, ne? Da se budete dobri. Da se budete dobri. Pobjeći od ženske. Možete malo objasniti? Pa rekao sam sve, to je zapravo poanta svega, da moraš bježati od žene, jel si gotov? Jeste li vi bili u braku? Ja sam još uvijek u braku. Koliko dugo? Čekaj me, koliko dugo sam u braku? 32 godine. I kako ste to održali toliko godine? A niste pobjeli? Pa vidiš da sam sam. Žena mi je sad na moru, a ja sam tu u Zagrebu. Poštivat tuđe želje, poštivat sebe, svoje želje, to je to. Jeste li se tim vodili kroz život? Naravno. I jeste li u braku ili... 26 godina. I kako ste održavali? Znači samo poštenje? Poštivanje tuđih želja i poštivanje sebe. Mislim da između dvoje treba prvo biti puno razumijevanja i tolerancije da bi se održala ta ljubav. To je najbitnije, a uz to dolazi ljubav. Molite se. Hvala vam.